Yes, reka twongere tubisuhurize mwese mukomeje kugenda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, Afrika n'isi yose muri rusange. Birumvikana iyo mvuze isi yose mbamvuze mu bihugu bigiye bitandukanye. Katwizere ko rero aho muherereye hose mukomeje kugubwa neza cyane, mukomeje kugira ibihe byiza. Mboneraho no kubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru nabateguriye muri aka kanya hano kuri Hot News TV. Nizera yuko umuntu wese utari wakora subscribe cyangwa sabone agiye kubikora kugira ngo ajye abasha kubana natwe mu makuru tuba dukomeje kugenda tubategurira ya hato na hato. Yangenda cyari umungu wanyu Mr. Habu Big Boy Big Mind DJ Kemba Ikaze. Amakuru yacu rero yo muri aka kanya reka tunyarukire hariya mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge. Rwose ndabona ibintu bikomeje kugenda bihindura isura hirya no hino. Abantu babicanye rwose ntibajya babafata, nabo bagiye babica kwirwa babafunga, ejo gereza zahita zuzura kandi nta n'umusaruro bitanga, ahubwo bituma n'undi wese abitekereza avuga ngo ndamwica afungwe ntacyo bintwaye. Mu karere ka Nyarugenge rero muri ruhurura yahazwi nka Mpanzi haje kuba hasangwa umusore uri mu kigero cy'imyaka 28 yapfuye. Amakuru arabivuga mu buryo bubiri. Hari amakuru avuga yuko hakekwa yuko ari abagizi ba nabi bamwishe bagahita bamunaga muri iyi ruhurura. Abo bagizi ba nabi ntago bari bafatwa, ariko andi makuru dukesha ikindi kinyamakuru avuga yuko hakekwa ko ari indaya yari yatahanye hanyuma ihita imunaga muri iyi ruhurura, my friend. Bivuze ngo umusore yari yatahanye indaya birangira imunogonoye imunaga muri ruhurura. Ibintu biteye ubwoba, ariko hagatangaha na makuru arimo kugenda avugwa ku bitangazamakuru bitandukanye. Ntacyo twakwemeza kuko inzego zibishinzwe zirimo polisi na RIB zatangiye iperereza kugira ngo zimenye icyaba cyateye urupfu rw'uyu musore. Ubwo RIB cyangwa polisi nibaza kugira icyo batangaza muri mu iperereza riraboneka, natwe nibwo twakwemeza ngo uyu musore yishwe n'iki kintu, yishwe kubera izi mpamvu. Ariko birababaje cyane, biteye ubwoba, kuko ari igihe ureba nko mu bitangazamakuru umunsi umwe ugasanga mu gihugu cy'u Rwanda harimo inkuru zirenga 5 z'abantu bicanye. Ngaho umugore yishe umugabo yishe umugore, umukobwa yishe umusore yishe umukobwa, umwana yishe nyina yishe umwana, my friend. Biteye ubwoba ibintu bikomeje kugenda bivugwa mu bice bitandukanye. Hari n'indi nkuru ndi kubona ivuga ko umugabo wari umaze amezi 2 ashyingiranwe n'umugore, amezi 2 yonyine, yaje kuba yahita yica umugore we bapfuye 50,000, kandi atari kuvuga ngo umwe yayariye, ahubwo batarimo guhuza kukubayo uburyo ayo mafaranga yakoreshejwe. Hanyuma umugabo ahitamo kwica umugore, ahita apanga gahunda yo gutorokera mu gihugu cya Uganda baramukacira. Iyo nkuru nayo ndaje nyibahe. Nimutayibona hano kuri Hot News TV munyarukire ku Isimbi TV, murayisanga aho byihuse, hanyuma dukomeze kugenda twibanira. Ngayo nguko rero kambashimire cyane mwese muba mukomeje kugenda mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro bitandukanye. Ndakomeza kugenda mbageza amakuru atandukanye. Mumanuke mu mwanya wa comment hepfo muduhe igitekerezo cyanyu, rwose ni ingenzi. N'ikifuzo ni ingenzi, n'inyunganizi yanyu ni ingenzi, no kudukebura ni ingenzi. Ibyo byose mubikore ntacyo bitwaye. Ndabakunda cyane.